tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Manyan ulit alutluton sila, bakit? Natengmanen Ay, nawaw. Manay? Ada reklamom? Mapanak man pa iti anda tata perfecto. Anya ti aramida may jay, kat maantayon inton madamdama. Dandanin maluto tinateng si datayo. Mga anak tinton mo damdama. Adalang ti mapangko sa ludsudeng kentata. Mangad ka pa, sakbay amapan ka. Sa anak pa'y mo tamapisi. Nakitam lang anateng ti pamigat tayo pumanaw kan. Sana day ti makagapo, bakit? Numapan ka, mapan ka laeng. Ngam agawid ka adagos. Di mo manan ko na makipangan ka iti karuba tayo. Nakababain ti kastang aramid mo. Nagbanglutin luto mabakar. Siyempre karni ti baka day talakay. Nagalaam nga iti karne ti baka. Indagas ti anak ta itay. Di mo nakita, tanala daw ka mga min anak karieng. Sigurado amay bustin na po no kastilang. Tata Perfecto! Oh, nanda kayo dito? Ni Noel, tampukpuk kaw. Anya nga na ti masapul na. Sumra ka lang, Noel! Handa kami dito kusina! Ay nawaw, apay ang pinastrek mo lakay. Busis, di ka nagsao bakit? Ang mga numangag na. Mureng. Hey, ay nawaw. Mangmangan kayo sama, tata, nana. Ay, mga alakar iti platong, tamangan tayo pa'y barok. Nay, kasla na imas ti si Dayo Oo na, ang gawaam ti makalay ti platong, tapno agigidang tayo mga anan. Umunatan ang mga nanang. Ni Noel ngay. Napan iti ayan da tata perfecto nanang. Ay nawaw, nakikaro ba manan? Kasta nga rod nanang. Ay oo na yan. Ang mga no asino la di tamadan, ti pakipangpanganan na. Nakita na ngamin anateng ti pamigat tayo nanang. Bagbagaam di asawam silya. Data ti maibabain iti kastangar aramiden na. Abang ano panunutan na iti tattao nga awan ti makan dito'y balay. Nabsog man yung tata, tata. Solve man yung timamigat. Ang yaman ng law na yan, di libre amakan, tata. Ako na yaman na nakong. Ano nga may nagtiumay mo ibaga? Nay, nalipata mo ngagpayson, tata. Nabsugak lang. Nalipata mo ito, ibaga ko ma. Kunaki, di ano importante, tata. Nagawid ako, tata. Agsubli ataw no malagip ko ti ibaga kada kayo, nya. Pimbanaw magaya man day dyan, Noel. Anya nga iti may naimbaga kang ka. Nalipatan na ka nung araw baka. Kunakun ka. Na, apay ba't? Makipangan ti kagara na. Sama siguro. Ay nawaw. Anya asan, kit numadlaw mag. Rawat kit di ada jataw. Imbis nga ginggam malam ko matikar ni baka asidata. Awanan ta inibus na. Agasam nga iti karne nga inkarga na iti plato na itay. Di ba alilatan bakit? Dakas mo lang tagim imot. Among matindi ugali na dyan, Noel. Mahilig ang makipangan. Kit kagura pa yung dagiti na duma ka lugaran dayaw. Da nagpuskol launay ti panagruprupa na. Si kakidi mo, bakit? Punumay. Kalpasan ti sumagmamanungal daw, ag sublimanan ang makipangan. Pustaan ta. No ag subli day jay Anuel,
Trabahom ti aglutaw, agindaw kan aglaba iti makabulan lakay. Hindi ko manukot bakit narigatan ang mga numaabakak. Makitam day ta, mabutang kamalaan. Saan ka kadipay ang mapisin, Noel? Anyat orasan, ngam di mo matkinot ko titinatang apamigat mo kuma. Nakipanganak kita yung danana basya, iso nabsugak pa eh. Anya? Ay nawa, isuda mo iti nangiayab iti makan, bakit? Mangibabain ka talaga? Hindi ko mati nakababay ni Jay. Inayaban daw amangan. Inton sumaruno, mangan ka pa'y dito'y balay, sakbay arumwar ka, tapno saan akum kumpormi a balay, ti pakipangpanganam, nakababain. Nagkatungam mo dita. Imbag kumaa, no kabagyam dagiti pakipangpanganam, saan mat tadayo a kabagyan tayo dagita? Inton kwan, at dapay may bagada. Kumusta ka, Mariwanda? Ayos laang, Maribasya. Naimbagmaan ta nalagip mo ti masyar dito'y balay. Awan nga men, ti ar-aramida kaya balay, Maray. Awan mo ti anak mau kan ti manugang mau. Ti manugang ko, napaan iti ayan ti kumpari na. Ni Silya, napan nagisursor iti natang. Ay, isumat lagayam Anyat kayat mo asawan, Maray. Isumat lagayam. Asan nga'y may ti manugang mo ijay balay itang aldaw. Nasapa nga men ang nagrubwat, Maray. Kat aging gaita, awan pa'y mat ang nagawid. Awan mo ti babae na ijay ang manugang mo niya, Maray. Kung kumpurmi mo na balay ti pangpanganan na. Day tamot la ti parikot mi, Maray. Nagadaw nga artina. Muna natang ti sinami, agsapaw iti sabali apakipanganan na. Lukas ta. Natanggayam ti kabutang na, Maray. Di na kaya tinatang. Gamno karne, ay na, nagrawat, Maray. Inibos na nga ron ti karnit baka asidamay. Idi may ijabalay may Maray. Ay, mangibabay na dya tao. Paspasensyaan nyo ti manugang kumaray. Kun pasagidan nyo man numaminsan. Warang agbain. Awan ngamin ti denggan na asaukat. Imbay ni Maribasya dito'y balay itay anak ko. Oy, anya ti may na imbaga nanang. Ay kat nagsaritaan may ti asawam. Ada ka di man ang kalukwan nga inaramid ni Noel, nanang? Ti ugali na, ang mahilig ang makipangan iti balay ti sabali a tao. Indiretso kini Maribasya arawat ti karne ti asawam. Di mawat kayo kumaiti pamakawan, nanang. Wan, kamarik na kasabali lat tatirik na ti kumarik. Kasla ipilpilit na laang ti umisam. Inibus ka no gamin nilakay mo ti karne ti baka asidada. Anya? Saan lang anak kipangan? Inibus na pa iti si dati ka aruba? Uston Noel. Ay nawa, hustundan niya bakit? No anya ti si dati to'y balay, iso ti anusam. Nene. Atan sa mananti basol ko. Awan babain mo. Inibus mo ka no ti si dadana na ba siya idinakipangan kay balay da? Saan mo't bakit? Di ka naglibak. Taiso ti indano na kaninanang. Amo, kamawatan nak ni nanang, bakit? Ay pangaasim man. Balbaliwam ti kasta nga aramid mo lakay. Ay na, at least siya, makipangpanganak lang. Sa anak nga agtaktakaw, bakit? Anya ti mas nakababay na aya. Ti makipangan, munutagtakaw. Di man? Pada na kababain dagita. Ulitak manan Saan mo akabagyan dagijay? Iso nga agbain ka mat Uray na anos dakin ka, no subsobra mat ti kinapuskol ti rupam. Awan lat amukon, mauma damat Ay, imayak tanadamag ko tinaramid nila kay ko na nabasya. Numabalin ko makit, di yun ayaban amangan. Kumaa! Ngamno da duma, ni tatang perfecto ti mangiyayab iti makan kan kuana. Isupay kit din ti saan may pagkinawatan numaminsan. Pangaasi yung tatulungan dak amang disiplina iti asawak nana.
Namin anon adaras a binagmagak nga maawan mo't dengdenggan na asao. Nasaysaya at siguro nadiritsuan niyo laangan. Ay, ikwa. Ay, dakas ka na taagi mo kula di tatang perfecto. Mabainak iti kasta nga ramid ti asawak nana. No daduma, abusado matan. No masapul nga imutan niyo tapno agnakam. Aramiden niyo nana. Adya! Tapno agbain nana. Narigat no day talatan makipangpangan iti balay ti sabali at tao ti amuna. May ruam tukit di. Isunto ti nakakaasi ken nakababain. No baybayan tayo ti kastang aramiden na nana. Puro na tayo, tinuto mamasina. Ngam saan mga maninuel pa kayo? Huwag nga Rod. Anyat orasan. Ang mga no binagbagaan ni bakit na? Saan nga umay? Imposible ah. Panagkunakit ada schedule na. Ya, schedule. Sabado nga imay dito'y balay idi na palabas alawas. Ang mga no may tumanan inton Miyerkules. Kasano lang no panunutan na nga imot ta? Ni bakit na mismo ti mangibaga nga imutan ta numabalin laeng. Ah, Sana ko mga agreklamaw nga no kadayonan naman. Ay, agreklamo akmatan na. No maibus ti bagas tangay. Pangalan tamanan iti may gatang. Kurang laangan ka maturo ka dayjay Anuel dito'y balay. sa bagay Husto, tinaibagang bakit. San adakas ti makipangan. Ngamno ka na yunan na. Tayita tilakas. Mawatan na mo siguro na. Sa di naman ang tiyayan dayjay Anuel nanang. Nakitak mo't arimwar itay. Di ko na kat imbaon mo kanaw ang gumatang. Ay nawaw, saan ko nga imbaon nanang? Ay na yan. Ang mga no iti ayan manan ti kaaruba ti pagdiretsuan na. Ay talaga day di a tao, mangibabaen. Kasarita yung tuman nanang. Da kayo man ti mang bagbagakan kwa na. Ang mga no da kayo man ti denggan na. Ay mabuto nga. Ang mga no panunutan na, asig siguro ak aktugangan na. Saan mat siguro nanang? Panangisakit mat kan kwa na ti bagbagata. Tapno saan ko ama ibabain? Ay nawaw. Nasa pati pandangan taba kay. Agawam kit di timangan. Na sigurado nga umay mananday dya Anuel dito'y balayin ton madamdama. Tino umay. Itid mo ti ulo ti bangos. Saan ka day nagsaritan tan ti may papan iti day taabanag? Awan agruam day jay lakay. Ti asawa na mismo tinangibaga kanyak at tulungan tayo amang disiplina iti asawa na. Nana. Kawang magkaya mo ti bangos iti kardiraw. Wan, sagay sa talaan kinruar ko. Tida duma, inref ko tapno ada pangaldawan ta. Okay. Siya kung ti makisarita kini Noel no may manan. Tapno amok ti bagbagak. Tana, adak ba day? Ay nawaw, talaing na ito yata aw. Talaga nga irana na ti umay no amo na amangan kami. Ayos Tunggal umayak Madanunak amang mangan kayo. Ay uwan, magala ka iti plataw no kaya't mau tamangan tayaw. Ay nawaw. Puro akang kong makinabate. Ay wan, sinigang akang kung ti sidabi ita. Nagapang nga nagita sida, nana. Ay kwa, ada ti bangus itay, ngam sagay sa kamilaang kanitatam. Kasta ka de? Ayan ngay, Ay. magan ka kanipay. Sana kaya mo na mabisin, nana. Kasano saan ka mabisin ka? Nangala ka mo iti platom. Nalipat nga rod, tata. Nanganak gayam. Sakbay nga imayak dito. Anya! Bakit? Kusilap ka ba? Kusilap ita. Ay nawaw, kasano ko ma? Kat saan mat amaala iti kusilap day jay Anuel. Kitaam, kila at payapimanaw. Husto
Inutin ako na di katugangan na. Di na kaya tinatang asida. Napabailan sa amat. Sapay la kumaa. Parang isardeng na ti kasya nga aramin na. Sa anak nga imot kunak manain. Ngamno siyak ti maabusaw ay agreklamo akmat Uray asino mat Sa kakindi mo, bakit? Naanos ta pailaang Tanasaya tiwagas nga aramiden ta. Tapno madisiplina jay tao lakay. Saan ta nga imbabain iti kasta unay? Saan ta lang nga imarmarites? Imot-motan dagita bakit yun lakay? Ay nawaw, gunggunam Asino nga mintinang ibaga amapan ka ijay? Di ka mabain alakay ken bakit timang pakpakan ken ka? Kusilap pa ako silap dahil taan na basa itay. Baliwam nga minti kasta nga ugalim. Tadamot makan dito'y balay. Di ka nga minagsapol iti awan No anya ti adda, isu ti anusam. Ta saan ka mat anayan abak nang. Uray lang na ibabay nakitisangwanan da nga gasawa. Pag nakmamday ta Agyaman ka kit di tauray kaskasano kat adamot makan dito'y balay. Diyak nga ruket tinatayong asida tayo. Iso nga ibirbirok ko. Aggagat ka nga min tapno adamay gatang iti karne. Sa dinaw, ti papadaman ako. Mag-extra ka man, nana. Ijay. Medyo yan na pari Benny. Itaman pa yan na panunot mo. Napnood dati may gatang ko itinaimas amasida, nana. Oray sa nga kilo lang nga karnino iso. Naimbaglaan nga may sagpaw itinatang nga sidaan tayo. Kasta ibirok mo. Aggagat ka, tapno magatang mo ti kayat mo akanan. Saan aday tamang namnama ka? Iti pagrigrigatan ti kaaruba ti paglaingam. Bakit? Agluto ka man iti sinig ang akarni ti baboy. Sagbawam iti natang. Nangalam iti karne ti baboy, Noel. Ginatang ko dito, Teresena. Ay nawaw, inutang mun samat. Uy, sana. Inggatang ko, titangdan ko kini Bari Bene. Nag-extra kami ni tayo. Siguradom lang Uwan ka ti. Uray mapangag salud-salud dito, Teresena. Mapanak na talaga, inton madamdama. Okay lang nga niya. Awan ni rumbo nga pagdanagak tapod numot ibagbagak bakit. Nukasta ko maakanayon, dinagsaya at lakay. Nasaysaya at ti kasta, ngam ti makipangpangan ka iti balay ti sabali at tao. Ay, nawaw! Di ka mang namnama iti nagrigatan ti padam a tao. Aggagat kakit di, iti kasta kat magatang mumet dagiti kayat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Rumwarak labiit nanang. Ay nawaw, pangipanam iti da ita akut tiyawm, sarya anak ka. Itad ko kada kasinsin baldo. Nakita nga min titurugan day di na minsan nagpasyarak iti ayanda. Kat awan kutsunda nanang. No kasta, gimatang kagayam iti baro akut tiyun mo, anak ka. Wen, isungarod nga itad kuntoy daan.
Mausar da pa'y matday to'y no ko Igatangan da lang iti bedsheet. Sigurado ang maragsakan ti kasinsin mo, anak ko. Sigurado day ta, ananang. Amo yung dya asawa ti kasinsin ko. No adda mahitad kat alis to mat. Anya ti kunam. Ay, kwa nanang. Awan. Awan. Ti kayat ko asawan. Inakon, tani. Rumabiin. Si kamot gayam sarya, agtugaw ka ata, agkape ka pa eh. Ay, adda ka din ni kasinsin baldaw. Amangan no paawi din day jay, napan ngamin iti garden na. Kasta ka de. Ay, iyag ko lang to'y kutson nga itid ko kada kayo. Nakita ngamin nga awan kutson nyo. Ha? Gimatangak iti baro akutson ko. Iso nga itid ko lang nga to'y sigod akutson ko kada kayo. Ay sus, nakababain matkan ka ah. Anya ko matipagbainham, kat kasinsin ko mati asawam. Uray kasinsin mo nila kay ko, at dalat tamot pa nagbain ko ah. May mayaton no itid ko kada kayo. Ngam ti madadaan lang iti bodega me. Ay, agyaman naklaunay ano kasta. Awan anyaman na. Anong samlaangan ang igatangan iti bedsheet? Wan, kasta ti aramida. Mala, mabiit lang arod ta itimplaan ka iti kapim. Pangururayam iti kasinsin mo. Ay nawa, nangalamot iti takot son ba kay? Inted ni kasinsin mo asarya lakay. Anya, Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. apay mo't nga inawat mo pa ilang. Ang mga nudumteng total daw nga isidir na dagit ang ititid na. Saan mat siguro ulakay? Panagkunakit na saya at mat atao ti kasinsin mo. Di mo amuti kinatao dahi dya sarya bakit? Sa may sa, inyag na mat ngaminan, lakay. No saan ko nga awaten, ang mga numasaktan tirik na na. Wala, kasano nga ron no isidir nando. Di isublitan to. Anya, Kunak tumat kada kayo nanang. Ay nawaw, apayan. Talagang alis to ti asawa ni kasinsin baldo. No adda maitid ken kwa na. Anya, Idiin tulod ko ti kutson iti ayanda. Ay ka inhawat na matadagos. Saan nga ta pobre ti pamilya ang nagkapon day jay aseni nanang? ay unay kan ay anak ko. Sika tinagboluntaryo amang tawid. Ita, kasta ti ibaga. Ibagbagak laang mati maobserbar ko nanang. Do kasta mo lagayam. Di kan mangmangtad iti kumkumpurme kadakwada. Nasingpot ka iti sangwanan da. Ngam kasta ti bagbagam iti malikudan da. Ay nawaw. Saan anasaya at ti kasta? Nay, mayat takot son mo, Jenny. Nangalaam nga iti dayta. Saan ko aginatang tikot yun na makitkitam, Nana Levi? No saan mo aginatang nangalaam nga raud? Inted ni Sarya kasinsin nila kay ko, Nana. Kasta ka day. Ada ka didakis na, Nana. Apay asabali mat ti reaksyon nyo. Ay, awad ba't kit day basag? Sa bagay, kaano lang idinagam-am mo kayo iti day dya asarya? 3 abulan lang, Nana. Kinapudno na, jak ko maawatan, ng mabainak amang ibaga, tamangan numasaktan tirik, Nana. Agam, saan ta napagsaritan ti may papad iti day tabanag? Ang mga no may lawan man tingiwat kaw ka makabasula mangki din. Ni Nana mo. Narigatan. Imayak laang takayat ko ti makisarita ken ka. Saan atap numang dadaal iti tao. Umayak man, Zenny. At tugaw ka Nang yagak iti merienda halo-halo. Ay no, saanan ang masapul amang yag ka? Apay mat. Una, tamangan no istoryaan naktumanan kadagiti masabat mo di tadalan, kalpasan ti panagmeriendata. Ibagam tumanan nga alis tuak no updated mo. Tapno ibagakan ka, sa anak nga agbibisin. Mapilpilitan naklaang amangawat no update itad mo, tapno saan ang masaktan tiriknam. Sika lang arudan ti tultulungan da tao. Sika pa'y matikas na ibagana. Mapilpilitan ka laang. Saan mi akasapulan ti tulong mo?
Kabailan mi mati gumatang iti gamit mi no kayat mi. Ay nawaw, natangsit ka matgaya man niya. Nalipatam samot tanti kutson nga inted ko apagid-idaan niyon nga agasawa. Tikutsyon mo? Dayta ti makagapo no apay nga idadaw na? Gapo ta voluntaryo nga inted mo kada kami? Ay nawaw, bastos ka. Di mo amo ti kunada nga utang na loob. Di ka madanagan. Isublik amin nga inted mo. Orayom laang ta isako. Ay nawaw, sa dino nga'y tinapananday ta babae. Di namot inuray ti insakok agamit na. Ni Sarya akasinsin nila kay Baw. Di nasalaw ko di tadalan itay anak kaw. Dito'y balay ka day, tinagapuan na. Wen tatang, nangyag iti halo-halo a merienda. Kahit, Saan kun nga inawat ah? abay ngay. Wen ata managpamaranggayam day ta taong. Nadamag ko iti kaaruba tayo akasinsin damat laang nga istoryaan na kano. Anya! Day tatipod no tatang. Diyak na lapdan ti bagik itay, iso asinong batak kit di ah. Hindi, anya ngay tanakasakaw. Dagiti gamit nga inted na tatang. Isublikon, tano agsasaukot kasla ginatang na ti tao. Sa bagay nuad dagayam ti panangidadanes anayon ti tulong na. Uray sa alin na tumulong. Kabagilan nyo matin ti gumatang. Saan nga umanay dayta pang ibabay ng naking ka? Un tatang, isublikon tapno awanen ti adu sa una. Mabalin ti makitambay dito'y balayo, nana. Sige lang, basang. Sa dino aya tinagapwam. Iti ayan na kasinsin, Baldo. Ikak kuma iti halo-halo ti asawa ti kasinsin ko. Ngam na dismayaak. Diyak pulos impagarup bastos matgayam ti asawa na. Bastos ni Zene kunam. Win nana. Diyak magustuhan ti panagsasauna kanyak itay. Amangan mat, no ada na isawang mo adina nagustuhan, di so akasta. Awan mat yamok adakas anay isawang ko, nana. Am-am mo ka. Am-amok mat ni Zene. Okay laang mat, no kasta ngagsarsarita kamay. Agin-agin laang dayjay, nana. Singpet kitab-kit di, ah? Anya! Sa dinong tinapanan ni bakit ko tatang? Iti ayan da kasinsin mo asarya. Kanya taramida na iya tatang. Anda ti saan da nagkinaawatan iti kasinsin mo. Isugayin subli na amin nga intid ni Sarya kata kayo. Dahil tanti bagbagak. Hindi pa nga nga bagbagak iti asawak at di naawatan nanyaman itid ti kasinsin ko. Ngam dinak mo tibang pangag. Gapaw ta ipagarop na asan alasaya at atao ti kasinsin mo. Tsak mo babalaw ta asawak. Tamanula nga bulan na nagamamuday ti kasinsin ko. Idapay mo't amu ti ustong o galit itong galmaysa. Anya nga oras sabi manaw ni bakit ko tata? Itaypay. Abangan no simbang pwerte ni tayan ti kasinsin mo. Lukas na rod. Surutak ni bakit ko tata? Adda ka din ni Sarya, nana. Awan pa'y mo't anagawid, basang. No kasta, saan gayam anagdiretso anagawid, nana? Nay, anya nga'y dagita nakasako nakaw. Umay ko isubli dagiti gamit ngayon ted na, nana. Anya, dagito'y agamit ti makagapo, no apay nga idadaw na datao. Naurnong ngamin piman dagiti inted na. Kinapudno na, imay iji balay itay. Mangyag kumakano iti halo-halo, ngamdyakon inawat. Taamangan ko nakno agistorya manon, nana. Ay, pasensya kan basang. Talaga aday di atao. Awan ti denggan na asao. Awan basol yun, nana. Kaya't ko lang nga isubli dagiti inted ni Sarya. Tapno awanen ti adu asa una. Diyak pulos impagarup ama nagpamaranggayam. No agsasao, katkas lagi natang natitao, nana. Si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Baldo. Sa dino ti papanam. Si Murutakin ka Madanaga na klaunay, di ko na ni tatang anapan kay tayo di kasinsin ko. Ay nawaw, napan ko lang ang insubli dagiti gamit nga inted na. Tapno awanan ti adu asa una, lakay. Ada ka din ni Sarya iji balayda? Ni Nana Rowena lang ang tinadanunak ijay. Anya nga iti ko na ni Nana Rowena.
Madlaw ko nga iso ti mabain iti naramid ni anak na. Naimbag man. Ta saan na kinanunungan ti kamaliti anak na. Saan mo't kit di? Mayam, kasaritak to ti kasinsin ko. Sipod pa yung amin iti, kat kastan ti ugali na. Managpamarang laang amin. Nagsubli ti kutsyon, nanang. Tayo may insubli ni Zenny itay. Ay, nawaw. Na-pride a babae. Di ka man agsao akasta. Ipakat mo man ang ti kinadakas mo. Pudnumat, nanang. Adamat basbastos de dya tao. No kastamot lang. Di kan mangmangtad iti anyaman kadakwada. Talaga asaanan, nanang. Narigat ti kasta. Nagboluntaryo ka mangtag. Inton kwan, isidir mo lang. Jack isider no ada respeto na kanyak, nanang. Di mo pa basulan ni Sene. Tasipod pa'y ide. Kasta kan. Kaapam amin at tao iti aglawlaw mo. Anak ka, iso nga amok ti ugalay. Diyo amuday jay azeni, nanang. Katuray si kamot. Di mo pa'y amo ti usto a kinatao na. Iso adi ka agsasao akasla amom ti amin. Diyak magustuhan ti kasta nga ugalin. Ama nagpamarang kalaunay mo. Nasingpot ka iti sangwanan. Ngam no nakatalikod jay tao. Apaw, nagadumot nga ibagbagam. No kasta, napanisarya iti ayan nyo iti daydi nga aldaw, nana? Wan, binastos mo ka lumait. Ay nawaw, anya abinastos mo't asasawan day tatao. Anya ti hustuan na pasama kaya. Imay dito'y balay, tamangyag ka no iti merienda, nana. Ngam gaputan na lagip ko ti istorya na may papankanyak, iya kun inala. Dineretso kun Di tamot ta na pimudot. Apay ngamin amangyag iti merienda. No saan nyo matadinawat. Tapno adda siguro man ang tigapuna nga imarites na datao, nana. Amok mo ti makuna nga utang na loob. Ngam no agsasao ngamin kat nalabas. Kas lagi natang natitao, nana. Ay, husto laang day naramid mo. Narigat no awatem amin nga itid na. Nang runa no saan mo si pupuso. Dumteng to ti aldaw nga isidir na. Talaga kas jay ti ugali na dya sariya. Saan lang asika tinangaramidan na iti kasta. No kasta nga rod? Likli ka kung day ta babae. Ang mga no agsubang kami kat anyapay ti maaramid ko kankwana. Talaga na laing nagpamarang day jay. Marangad dan tumag kumapagbaliwan na Kumusta ba ito? Tirik naman ako. Mayatan tatang, saanan ang nasakit ti ulo. Pinasaya at bait no kasta. Di bal daw. Sa dinuti na panan na. Iti ayan ti kasinsin na tatang. Ay nawaw. Apayan napanpay lagi jay. Agsarita da kano iti nalapat iti kasinsin na. Diyak kumapalubusan, ngam ipilit na mo tatang. Kamangan no aga patakit jay. Nasingpot ni Baldo, tatang. Sigurado akasarita na laang ti kasinsin na. O, anya ti umay mo ibaga kasinsin Baldo? No mabaling gumagat saan akong kumpurmit ititid mo itasawa kasinsin. Ay nawaw, tulong ko kumamat day jay kat. Tulong? Tulong nga isidir muntaw. Nasaya at atao tasawak. Iso di mo kumaidadanes. Bastos tumay. Kan san a proud kan ka nga asawa na. Ay, pang-aasim ta di ka agin sisingpot dita. Amok ti ugalim. Nalaing kang agpamarang tapno na dalos kay ti matang ti kadwan. Siyak lang arudan ti tumultulong, siyak pa'y ti dakes ita. No titulong akaba ilam ngay paay, kat addatin nayon na apan ang itatanas. Uray di kang tumulong kasinsin. Anya? Tap may balaking ka. Mabayin lang ti asawa. Isu tunggal addatitid mo. Awatan na. Tapno saan ka kano ang mapabainan. Anya ngay ita, pinagsasawan na kakit de ti kasinsin mo. Ay nawaw, anya ko maitananang. Saan ko akabutan ti kasinsin ko? Anya,
Katun mat. Di ka mabain ama nagpamarang ti panagkita dagiti tattao ken ka. Na, Iti kasta nga inaramid mo. Napanagnakan at talaga ama nagpamarang ka anak ko. dakas ayati tumulong iti kasinsin, nanang. Saan adakes ti tumulong? Ti dakes kat no pamarang ti amin. Kas ko maitar aramidem. Tumulong ka. Enton kwan, ibabain mo matlaunay dagiti natulungam. Isidir mo pa'y no daduma. Sa anak akasta, nanang. Nasaya atak, no nasaya at damat kanya. Ay na anak ko, di ka naglibak. Tunggal mangtod ka kadase ni ide. Kat dakas ti rumrumwar iti ngiwat mo. Mapan mo pa'y is-istoryaan iti sabali a tao. Pangaasim, tadi kan agpamarang anasayaat no saan mat gayam. Nakababay, nanak ko. Pamilya tayo ti maibabain iti kastang aramidem. Ay, nawaw! No ti panagtulong mo kadagiti padam a tao ket adanayon na apan nangidadanas, nasaysayaat no saan kan at tumulong. No tumulong ka, jay kumasi pupuso nga agtaod iti kaunggam, saan ket apamarang laeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mari Chere, adda ka kadidita. Paumayan, Mare! Na, ay nawaw. Apay akasta ti kawas mo ngay, Mare. Ah? Adda tilakad mi ita, Mare. Sa dinaw, Mare. Ipasyar mi manmat ni tatang ijay sentro. Ah, kastagayam. Adda kwartayo aya, Mare. Ah? Ay, katadamot na, oray kaskasano. Anya nga minan tigagaram, Mare. Umay ko lang isubli ti igad a binulod ko idi na palabas alawas, Mare. Kit agyaman aklaunay, Mare. Intun maminsan tumanan. Awan anyaman na, Mare. Pasensya ka na. Ngam santa makapag-istorya ita. Tagrub-rubat kami nga minan. Ay, okay lang, Mare. Saan mo't maki-istorya ti gagaraken ka? Inyag ko lang to'y igad yo. Naimbag man, ta saan ka manen anabayagan adura anak ka. When tagdardaras da Mari Chere. Anya, Agpasintro da ka no. Tay pasyar da ni Tata Fidel. ay nawaw. Mayat ano ipasyar da. Tapno makita mo't jay lakay ti kunada a syudad. When saan ka day nangina ti magat-gatang ijay? Di bali at ay suda mo't ti aggastaus. Saan asika? No para kanyak, may mayat no agpiknik dalangan di takarayan. At least, nadalos ti angin. Saan akaslay di sentro? Saan ba't adakas? No kayat dati agpasyar iti sa bali a lugar. Kaya't lang dagita ti agpalastog, nanang. Uray pupuutan niyo timbaga. Anya. Restaurant sa magdagiti sosyal. Kanbak nang tinapanan tayo anak ko. Disinyo pa lang ka madlaw nanginginaan ti makan. Saan tayo abak nang? Ngam adamot budget mi nga agkakabsat oray kaskasano tatang. Saan mat adakas no ipadas tayo mat timangan itinginginaan a restaurant.
Umisem kay kitdian tapno gwapo kayo iti picture, tatang. Ha? Itay pa yung picture ka, picture anak. Una, tapno adda ti i-post ko iti Facebook ko, tatang. Sana masapo nga ipos mo, anang restaurant tayo. Apay kumasaan. Wala tanong makita na kita ka Roma. Agin babak na ako na rin tumanin. Ay natatang, di yung ikaskaso no anya ti ibagada. Tinapatag kat nag-enjoy tayo. Anya kumatibibiyang da. Kat saan mat nga isuda ti mang pakpakan ka da tao. Talaga sa bali ti ugali dagiti tattao ita panawan. Na para magdalauna yan. Sino tinaparamag bakit? Damari Cherry Apay mati kumarim. Kita ti post na iti Facebook. Nanganda iti restaurant, dagiti social. Anya kumaita? Agim baba ng dalakay. No kita ti balay da dito'y lugar tayo kat simple laang. Ngam no adda da ijay syudad ay hapaw. Nginginaan a restaurant ti kayat da panganan sa da i-post iti Facebook. Apay, umapal ka. Ay sana? Anya ko matiapalak ngay. Ti ugali da nga kakabsat. Ay sana pulos. Anya nga minti issue ken gaya. No dati budget da, kat kabalan dati mangan itingina na restaurant, daramidan da. No para kanyak, may mayat no kadagiti karinderya. Uno turo-turo ama ko na ti pangananda. At least, makaaduda pa'y. No kasta nga minanginginain ka restaurant dagiti social day ta. Basit laang ti servings da. Ken saan ka pa'y amabsog no kwa? No para kin ka. Para kin ka lang sa bali mo't ti kadya tao. Saan mo't amabaling nga ipilit mo ti kayat mo? Ta isuda mo't tagas gastos. Bakit? No isumat mo da wagas tapno ma-enjoy da ti biyag da. Bayam ita. Pagbagan nyo manday tang adura na. Ay nawaw, apay ni Adora. Agraman biyag ti karuma. Apala na. Nagpost pa iti Facebook. No para kanya, kung kuna naman nana. Apay kano aya. Nakita na ngamin timpos ti kumari na aladawan da. Iti nanganda iti may sa angingina na restaurant iti syudad. Kaut. Nagsaw, unam lang asin, kalalaingan. No para kanya klaing, kung kuna na kainin. Ay, talaga aday tanga Adora. Awan ti aramiden na no di makibiyang iti biyag ti pada na tao. Pangaasim man nanakaw. Sarda nga man ti kasta pa nagsasaom. Apay manen ayan nanang. Anya manen ti basol ko. Nairwam ka makibibiyang iti biyag ti padam a tao. No anya ti kayat dang aramiden iti biyag da. Bayam tinapatag kat saan da ka dinangran. Ibagbagak laang ti opinyon ko, nanang. Ibagbagak laang mat ano para kanyak, kat may mayat ti mangan iti karinderya. Uno turo-turo, tamakatipid ka. Kan ado pa iti servings da. Saan akas ka dagiti nginginaan a restaurant dita, saan ka amabsog? Ay nawaw, saan adakas no kayat damot ti mangan iti kasta a klase iti restaurant. Saan tayo ng agpapada iti kapanunutan. Sa bagay inuuna da mga mintiag pasikat. Anya nga rod ti maaramidan tayo ngay. Tunggal adda makita makaaruba amangan iti nginginaan a restaurant. Wano gimatang iti lugan, masapol a pakibiyangam. Ay naanak ko, bayam idaa, taad da nga rod ti budget da. No sika, kat awan pa'y ti budget mao, aguli makalatan, di mo ipadlaw nga umapal ka. Simang pagkayo magaya man, Mari Chere. Kasangsangpot mila ang itay. Ay nawaw, kabarbaro ti bag mo Mare. Wen, ginatang ko ijay mall itay. Nginginaan nga rod day ta. Wen, apay ka di? Ay, napara kanya. May mayat no ti ginatang maukat day tay nalakalaang. Tapno awan to ti pagbabawyam no kwa. Nakita pa'y anangan kayo iti restaurant dagiti sosyal. Ay nawaw, saan mat siguro adakas no kayat ko mat mare? Ay na Mare, itaapanawan, narigat ti agim baba ng Mare. May mayat lata no practical tayo. Nang runa pa'y no marigrigat tayo man. Ay na, unay kan aya mare. Amok dagitan.
Wen, saan kami abak nang? Ngam saan mat siguro adakas, no kayat may mat amapadasan ti mangan iti restaurant dagiti sosyal, kun maadaan iti nginginaan agamit. Ay, sayang lang ti kwarta, mare. Iso nga rod, nagagatak ngagtrabaho. Taado dagiti bambanag akayat kumat amapadasan. No saan mo amaawatan day tamare? Saan kun nga obligasyon ti agpalawagkan ka? Naa, No awan ti budget mo para iti kakastabanag, wano di mo laang kayat amapadasan, di kan sumanao. Biyag ko da ito, mare. Siyak ti agplano no anya ti kayat ko amapasamak. Ketsi ka, agplano ka kitdi, no kasanumat amapasayaat mo ti biyag mo. Di bali ti biyag ko, takabailak nga i-manage, mare. limas tugmat tanday dya, cherry, nanang. Ay nawaw, apay ni Cherry. Nasabat ko di tadalan itay. Kat maday ti panagsasauna kanyak, nanang. Napadasan na lang tinangan iti restaurant dagiti sosyal. Kan naadaan iti bag-a naggapoy jay mol. Agim baba nangan. Ay nga ti pagsakitan tinakam mo, ay anak ko. Gaputa saan nga imanugot ti kumaraim iti mindset mo. Ibaga mo na limastaw. Talaga laeng asaan nga agpapada ti mindset tayo, anak ko. At dadagiti tattao akayat da mapadasan ti sosyal a panagbiag. Awanan ti bibiyang tayo igay. Tinapatag ket kwartada ti gasgastusen da. Mayat ayamat ti kasjay, nanang. Ti ugaling agim baba nang. No siyak laeng ngay nam, saan nga ginbabak ng ti kumaraim? Na-misinterpret mo laeng. Saan adakas no kayat namot amapadasan ti kakasta bambanag. No siyak ti sika, aggagat kakit di mo. Tapno makapag-mall, kan mailibre mo ti pamilya, may ti restaurant dagiti sosyal nga ibagbagam. Ay, saan apulos, nanang? Sa anak akas iti daduma dita nga agim baba nang naparamag. Ay na, adura anak ko. Numariknam nga umapal ka. Agkidem ken agulimekan. Tapno saan ka makabasaw. Ada samat ti sanyo nagkinawatan ka na adura, anak ko. Ada talaga, tatang. Ha? Iso may lagayam. Asarin ng umay dito'y balay. Jakman amo iti daydi ang tao, tatang. Sabali mo ti mindset na. Apa yan? Nakita na laang nga in libre kayo itinginginaan a restaurant. Ken gimatangak iti bag ko, ibagbaga na nga agin babak na nga. Ay nawaw. Kuna akong kahit. Anya itin sungpat mo. Saan adakas no kayat may matamapadasan ti kakastabang banag, mare, kunak. Oh. Iso nga rod ang nagagatak ngagtrabaho, tatang. Tapno mapadasan tayo matimangan iti sosyal a restaurant. Uray paminsan lang ano iso. Tinapatag, kit amu tayo tirik na. Saan ayan? Ada kwartak, nanang. Naalak ti tangdan ko kan ni Marinole. Mayat tapno adda gastusem. Mang restaurant tayo, mama, nanang. Anyat ikunam. Mang restaurant tayo, kunak. Ipadas tayo, mama, ti mangan iti restaurant dagiti sosyal. Diyan nga inangan damari cherry ide. Adamat ten budget ko. Kasanaw no makita ni Cheray. Saan ka day nga isuday tatimay saan nagapaan niyaw, idi napalabas atawan. Sa anak nga agpost iti Facebook tapno saan na amaamuan, nanang. Ay na, adura aya. Tinilmon mo lang dagitin sawsawang mo kini Chery iday. Kunak ano di mo kayat timangan itinginginaan a restaurant. Ita, si kamutan, ti agimbita. Ipadas tayo humata, nanang. Anya kay lakit din. Oh, makan para kan kalakay. Ay nawaw. Sa din tinagapan nyo kininanang kaya. Inpadas mi tinangan iti restaurant anangan ng damari cherry idi lakay. Ay nawaw. Maya magayam ti mangan ijay lakay. Napadasak mo langan ti mangan iti restaurant dagiti sosyal. Amo ko na niya tirik na nalakay.
Kaya't mo malagay mamapadasan. Ngam nagsasaw ka kin kumarim chiri di ka. Nabayagan dayjay lakay. Anya kalaki din. Nabayagan na. Ngam itikas tangay naramin mo. Kasla tinilmon mo malagay. Nagitin sa usawang mo kinkwana. Ide. Sa anak mo't ang nag-post iti Facebook, di nang tumaamuan lakay. Kanamkit din tayo nyawid may. Sigurado ang magusto am dayta. At kanumat, tinakakita ka na adura iya sintro, anak. Kanwa na ninanang na. Nadamag kumot day tatang. Nangandamot lang iti restaurant ananganan tayo idi. Nakita yo day ta. No agsasao idi, agbalin tayo a practical kun kunana. Ita, nanganmot lang iti restaurant dagiti sosyal nga bagbagana. Awan lang siguro ti budget day. Iso ka nagbalay na practical. Tidakas lang ka, pinagsasawan na ka mo day. Amupay man iti day di a babae tatang. Kas lamang testing. Ang bayamog, nabayagan day anak. Agpinakawan kayo na. Kasano ang mapakawan mo ti kas di a klase ti tao. Di na amo ti ag sorry. Adanto, anak ko. Nukuskusilapan nakpay numasalaw ko di tadalan. Adanto ko nakmanan. Urahin nyo lang. Tanarigat may, no ipilit may agpinakawan kayo itan. Kat di mo tamaw, ti marikrik na yo adwa. Barang atatang, no ang munang aklunan ti bidot na, ang mga numaurnos pa'y ti parikot iti nagbaitan mi. Sigapay man ti mapan makimeeting iti barangay hall, bakit? Apay asyak nga eh. Wan ata, kasapulan nga dati representative tayo kuna ni Kapitan. Apay nga minanya no si kalaangan ti mapan. Naira na nga ron nga dati na patigalakad ko. Ninanang nga eh. Amangan no kayat na nga isulangan ti mapan makimiting. Ano, ninanang palang mo tinakitam. Among mo't abakit day dyan. Ang mga lumatali mo daw kit diditatalan, kit nagbara ti panahon ita. Masalutak samat ang mapan. Saan nga ron ang mabalihin? Nas ka na mapan ka, tayo sa tibilin ni Kapitan. Ay nawaw. Kasano nga no masabat ko ni Cherry Jai. Eh di mayat, tapos maurnos mo't lang ti parikot itinagbaitan nyo bakit? Anya? Ay, mabalin ka diti makitugaw. Awan nga minan ti bakante. Sige lang. Ay, kumusta ka mutan, Mare? Ha? Kumusta ka, kunak? Okay, aklaan. Si Kangay, nadamag ko anangan kayo kano iti restaurant dagiti social idi na minsan. Dayjay ka de? Kunak man no practical ka ako na mare. Kuwang amin, Mare. Nagsasao ka idi, kat agin babak nang ti panagkitam kanya. Jak mat impagaro, akayat mo matlagayam ang mapadasan ti mangan itinginginaan a restaurant. Kambalik dayjay, Mare. Sorry no kas jay tinaisawang ko. Kinapudno na. Husto ka, Mare. Kaya't kumot ang mapadasan ti mangan iti restaurant dagiti sosyal. Kas jay gayam dayjay, Mare. Saan unay anapudot ta naka-airconda. Kan nadalos, kan presentable ti aglawlaw, Mare. Ay wala mare. Ket inton sumaruno, agpanunot ka pay ngamin anasaya at sakbay nga agsao ka. Itikas na, awan ti masaktam, mare. Anya tararamidan ni Adura dito'y balay anak ko. Inimbitarak nga agkape, tatang. Nakasta, nagpinlakawan kayo. Uwang tatang, nasaya at kamin. Napakawan min titunggal maysa. Mayag nga ron ano kasta anak ko. Inaklon na mati kang malina. Iso ang pinakawan ko matlang, tatang. Narigat mat no saan ko apansinan di tao. Ang mga no dumakkel pa'y tigulo. Nasayaan man, tanagawid kan bakit? Agasa man lang ta meeting nyo. Talagang overtime. Saan lakay? Saan kami ang nag-overtime? Ay nawa, anya nga ron. Di magasak iti ayan damari, Cherry. Anya ti ko lang. Di magas ka manin ijay, anak ki Aba.
Sa anak-anak ki apala kay. Nakikapiak laeng, tanaibusan kami iti kapi ija barangay hall. Nakasta, saan yun akagurat itunggal maysa? Ay, saanan lang kay. Napakawanak mati kumarik. Ayos. Maragsa ka na kanakang itin bagambakay. Inton sumaruno, di mo ngamin unay tagsaw. Kontrolom tagiwat mo. Di mo ipalubos nga agari ti apal mo iti may sa tao. Tay supay kiti pagbasulam. Ay, nawaw! Saan nga amin agaraw ti padam a tao ket pakibiyangam. Awan matdakes na no kayat damat apadasan ti sosyal abiyag. Tinapateg ket kwartada ti kasgastusan da. Di mo ipalubos nga agari ti apal di tapusong tapno saan ket nga isupay apakabasbasulam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kampanya, makarengreng man ang dagiti aglabas at tao. Naku namon, Mare. Makarengreng nga talaga. Kaasi tayo mat ang nagbalay dito'y igid ti kalsada. Ay, wan nga rod, Mare. Nagpipigsa ti music dagiti aglabas alugan. Aywan gayam, ibutos mo ka din ni Cardo kas board member? Ha? Ay, anya aga pumot nga ibutos ko kat no nagalas ti ugali na. Kunakong kat, kunak no maisa ka mat a supporter na. Ew! Never kunak manan. Sipot pa'y kat amu tayon ti kinaalas ti ugali na. Iso apulos adyak ibutos. I said never, never! Isun samat ti ikam kampanya ni Sunya, Mare. Aywan, Mare. Iso nga agpaiso ti ikam kampanya na. Iso ti manok na gaputan nagpadada iti ugali. Anya? Nasaya at nagranata, Mare. Yes, kumare. Anya day jay? Kwa, adala ko matikayat ko nga ibagakan ka. Importante. Pangaasim kumamot ta ibutos tayo ni Cardo kas board member dito ili tayo. Anya? Day talahang ti bagam kanyak, mare? Day ta ti kunam nga importante? Ha? Kwa, wan ko, Mare. Importante mat day tasan aya. Hay, sika talaga. Kunaklakit din no niya tinapatag nga ibagbagam. Day tamot lagayam. Ha? I'm sorry to say, jak kayat nga ibutos ni Cardo kas board member. Ha! Amok ngamin ti ugali na day kat. Kan may sa, ammo ti tattao dito'y lugar tayo, ti kinakurakot na. Anya? Iso apasensyakan at talagawan, jak kayat nga ibutos ni Cardo, Mare. Ibutos mo lataan o kaya Pimagayam, salbak ka. Sino man ti pagungungtam? Kasangsangpat mo, ngam tumanabutob kamay. Day jay man nga, Alexa. Ayaw pa'y sirsirbi na agayam. Anya,
Apay anak ko namday ta. Taimbagakan ko na nga ibutos na ni Cardo kas board member. Nung sa balikit ni tinsungbat na. Anya? Agasam man, sangon-sango. Imbaga na kanya, asaan na kano akayat ni Cardo nga ibutos kas board member. Kaputa nagalas kano ti ugali na. Kanda ko na hanapay an ni Cardo kano kat am mo dito'y lugar tayo ako rakot. Oo na yan. Yag, dahito ti pagungong tam. No para kan ka kat basit aba nagdayjay nga inaramid na kanyak. Shock, saan? Very, very big deal. Ay, diyak amugan ka, Sonya. I-unfriend ko man kiti iti Facebook. Ti awanan bain. Awan gayam ko, awan lang. Ay, sana all happy. Makapaalak at talaga day di Sonya. Ha? Tapay magmare. Agasam man, tain unfriend nak iti Facebook. Anya? Tapay nga eh. Ang mga nadamat basol mo kun kwa na. Ay na, anya kumangay ti basol ko kinkwana. Nagsabat kami lang idinaminsan. Imbaga na kanyak nga ibutos ko kano ni Carlo kas board member. Ngam imbagak adyak kayat. Kasta unay magtan tirurod na kanya kon. Tiawanan baen. Anya? Ay una yan? Ay nawaw. Kunamlano awan masapul na kanyak intundum tang tal daw. Anya launay ayaday ta politiko. Das apang i-unfriendan na iti tao. Anya kay nga rod. Bayamon Kasjay mo Yeah? Kapulaang iti politiko, kat iyan friend na nagiti tattao iti Facebook. Wan nga rod nana, aslasan nga pampanunot. Ay, saan akasla? Talaga ki di saan nga pampanunot? Sa bagay matkit di Mga bakman, wano maabak ti tao nga ikam-kampanya na itaan nagrugi ti panagkakampanya. Saan nga iso ti mangtad iti kananan daw, iti inal daw, kuna manan. Day tangarod nana. No ikampanya na ni Cardo, kunamla no ni Cardo ti mangtad iti kanin na iti inal daw. Ay, para makita na yan na dya Sonya. Makapakatawa, makapaasar. Diktaran ng tumat nga mindag iti tattao. Adamat panunot tayo no asino ti kayat tayo nga ibutos. Ay, na yan. Oh, Marisonya, si Kamat Gayam, nagadumat at arpulinday taimat mo. Ha? Aywan mare. Inakman agipalkat iti tarpulin ni Cardo ili. Ay, kasta aya. Owan gayam. Pangaasiyo kumamot Ibutos tayo ni Cardo kas board member. Nagagat kan mapangnamnamaan ni Cardo mare. Kumpara iti taduma dita nga agnayangay kas board member. Asla di may sa akaaruba tayo dita. Ay, awan mo, tinararamidan na dito ili tayo. Ay, ne, apay ngay mare. Kastamat tanti bagbagam. Katpod no, mare. Iso apa nga asim ibutos tayo ni Cardo. Pakibagamutan iti asawam, kan kinikatugangam. Kan amin nga agbut-butos iti pamilyayo. Pasensya kan mare. Jak kayat nga ibutos ni Cardo. Ngamin, idi una pay laeng, amumin ti ugali na. Nagalas, kan kurakot. Idi damo asimrik iti politika, madamdamag anagtaod iti kwarta ti gobyerno yaing gatang na itilugan na. Aniya? Idi naadaanan itilugan, kunamlano asino akabaknangan dito'y lugar tayo. Naglastog pa yan. Kan, ngimato ti tayab na, agraman isbuna. Aniya? Iso pasensya kan ako mare. Ngam jak kayat nga ibutos ni Cardo. Period. Pagan ano kuma, dagiti ko kumari akas kada kayo. Salbag kayo kitdi Ay. Nagawad ka man nga agong ungat, Sonya. Apay mo rin aya. Kanayin mo ito nakasta. Kung ka nagawid ka, agong ungat ka. Sumanao kang agmaymaysa. Nagpudot man ti ulok iti dayjay adjen. Awanan pain. Anya? Awan pa tinasaya at kay bagana mo. Apay mo rin aya. Nagsimple ti imbagakan kwa na.
Kunaklaan nga ibutos tayo ni Cardo kas board member. Ngam nagadokit din alinawlawat na. Salbag kid eh. Anya? Awan pa sir-sirbi na mo't ako mare. Unay kan bakit? Apay nga minadiktaram ida nga ibutos da ni Cardo. At damotin kadakwada, no kayat daw no saan? Ay saan? No day da kayat. Saan kumakas jet isong bat da kanyak? Ay naman kidi di cellphone ko. I-unfriend ko man iti Facebook. Makaparurod. Ay saan lang nga unfriend? Black kick din ah. Amo ngay mare, itay bigat ang nagriingak. Kunak nga i-message ko ni Sonia iti messenger, tagurderak ko maitila ko na adikat. Ngam, tsak matan may message. Ha? Ni, taapay nga, maray. Kat no in-block nak iti Facebook, agraman iti messenger. Anya? In black na ka? Ay, nawaw. Ay nawaw at talaga mare. Gapulang iti nakunakken ko na ajak kayat nga ibutos di tao nga ikam kampanya na. Narurud magkanya kon. Ay, una yan, apa nagpanpanunot? Wen nga rud amare. Nga mala, bayamon. In unfriend na. Sika, in black na kamat. Kitaan tantuman no awan to ti masapul na kadata ako mari na. Talaga napatpatag ti politiko para kinkwa na. Saan lang mo't gayam? At kayo kin Alexa, ti in unfriend kan in block na iti Facebook, pagay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Oray mo't gayam ni Subeng, in block na kano iti Facebook. Anya? Hey, kin saan lang nga ita? Oray ni Kulasa ang asawa ni pare Romeo. Kasta ka mo't lang tinaramid na. Ay, una yan na Sonya dayjay. Diyak amo no anyat klase apa nagpampanunot yadakan kwa na. Ala baybayan nyo lata. Kunamla no awan kasapulan nanto no dumanon ti aldaw. Awan asiguro, tas sinigurado na mo't ang mga bakje kandidato ng ikam kampanya na. Mga bak manuan no maabak, saan nga iso ti makatulong ken kwa na iti amin abanag? Ay nawaw. Dabag ko nga do kanutiin friend mo kan in-block mo iti Facebook ako kumarim Sonya. Ha? Ayun, ano na? Pudno day ta. Saan ko nga ilibak? Ha? Ay, jak laki ti pagtatakunan ti kukumari akas kadakwada. Awan kumarek, awan laeng. Anya? Ay nagungag kamutan. Basit laba, nagtikid-kid daw kadakwada. Ti panangibutos da kini Cardo, kas board member. Ang pasig mo't nonsense ti sungsung batda, in-block ko na. Ay unay kan Sonya. Saan kumamata kasta Sa bali man ti ibutos da, kan sa bali magkangka. Agtali na adlat ta kumamat at ipanagkukumari yaw. Ay, saan na? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Kas itinakunak, awan ti kumarek, awan laeng, period. Ay Bubutusan, maray. wen nga rod mare. Sapay la kumata saan ang mapagasatan dagiti naglaing nga agdadal iti pada da atao. Tapno lang isuda ti agbalin ang nasayaat. Huwag nga rod Barang no mga bakja kandidato nga ikam kampanya ni Sonya. Tapno awan ti ibagbagana. Ahaw? Patsyamad no mga bakday jay, awan lat amukon. Ha? Ni Cardaw, mga bakas board member, ay pakawanam. Anya? Nasayaat no ada sa nga pulo at tao ang mangibutos kenkwana. Ay nawaw. Basta siya, oray siguro bayadan nak iti ribo-ribo. Never kung ay Nay, apay ang kasta ti panagkatawan si ka Alexa. Ha? taapay. Kaya't kung arot yung katawa. Ibagamla ang ano siya tikat katawaam. Agkat katawa ka, kaputa na abak ni Cardo kas board member, kas kakade. Na, assuming ka mata talaga si Kasunya.
Kaputag kat katawa, isulti kat katawa. Apay san ay mabalin ang naragsalak laang. Anya? Gamala adakin ka no panunutom asikatikat katawaak. Panunutom lata. Ay nawa. Ay, imbaglangan tanangabak di kandidato nga imbutos ko. Anya? Naabak ni Cardo nga ikam kampanya na. Ay nanana, sigurado ana sakit tinakam na dayja itatanalpasan ti panagbubutos. Ay, una! Ad-ada agumura kada kayo ako kumari na ta saan yung ngamin nga imbutos ni Cardo. Pagan anumi ngamin nga ibutos ti kurakot akaskin kwa na? Hay, itatanaabak di manok na para makita man. Ay, una! Kitaan tayo no awam mo ti masapul na kada kayo ako kumari na. No adda masapul na nana, mapan ka ni Cardo a kandidato na anaabak kay nawaw. Anya? No nangalalaan na ngamin iti turad ti pakinakam na at tumaray akas board member. Tao nga wan sir-serbina, agserbikit din ko na dito'y ilay. Uray awan ko nakmanan, ay nawaw. Si kabagayam, Sonya. Anya tigatangam. Kwa, sa anak ang gumatang nana. Ha? Umayak ko maumutang iti bakasyo. Uray 2 kilo la kuma. Anya? Umutang ka? Apay, awan bagas ni Cardo aya. Ha? Iso kuma at timapan mo pagutangan saan kit di asyak. Ay, pasensya ka na. Adalakok abagas. Ngam, saan ka pa'y apautangan? Kapurpurchis ko nga mindayjay. Madimat numabusatan iti utang. Alam mo tan anana. Maasi kayo kumamot kada kami. Awan isaang ko apang rabyan me. Anya? Ay, saan? Sa anak nga agpautang ko naktumag. Natangkal na saan? Ano samlangan ti mapan bumulod kadag iti kukumaray, bareng ada bagas da. Nakaskas na man nga imay ka dito'y balay mi itaaro mabiin, mare. Ha? Uwan mare? Anya nga iti masapul mo. Di mo kunaan nga umay kapay lahang agkampanya kanalpas lang arudan ti panagbubutos. Naabak pa'y ni Cardo anapan mo ingkam kampanya. Anya? Iso lang amin dayta kat amok arantam kada kami. Saan mare? Sa anak mo umayag kampanya? Umayak la kumabumulod iti bagasyo. Uray di isa ang milaang ita. Anya? Awang bagasyo. Apay adito'y ka nga imay nga eh. Apay asaan nga ayan ni Cardo. Iso kumaa ti pagdawatam iti bagas, ingkam kampanya mga rod. Anya? Iso pa iti makagapo no apay nga in-unfriend kan in-block na kami iti Facebook. Ha? Ammo mare, saan nga amin asumrek di ta panunot mo kat aramidam. Nang runa no saan anasayaat. Iti kas di ngay naramid mo, impakita kan imparik nam nga iti kaano man, awan masapul mo kada kami. Sa ita, agbulod ka iti bagas? Kwa? Pakawanan na kumakumare. Amok ang naglablabosak iti dayjay nga inaramid ko. Amok ang nagbiddutak. Ay, kasta ka de. Ay, kat nasayaat Ang no kasta akon di amiris ka. Saan ka lata apabuludan iti bagas abulbuludam? Ingka ijaya